Prijedlog zakona o izmjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine kojim se ukida oslobađanje igara na sreću od plaćanja PDV-a usvojen je na predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predlagač Mija Karamehića Bazović, zastupnica u ovom domu, naša je gošća. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo. Dobro večer vašim gledalcima. Prva stepenica je nekako prošla, ali nažalost na dnevnom redu Doma naroda sjednice koja će se održati sutra nije se našao ovaj zakon i mnogi drugi zakoni. Znamo da se već odavno o Domu naroda govori da je to groblje dobrih zakona koji upravo budu blokirani u tom tijelu. Imate li informaciju zašto se nije našao, kada će i mislite li da će dobiti podršku Doma naroda? Koliko ja znam, u Domu naroda trenutno, po mojim informacijama od jutros, čeka više od 100 prijedloga zakona, izmjena i inicijativa. Voljela bih reći da sam mislila da će se ovo naći na današnjoj sjednici, međutim neće. Iz informacija koje imam, članovi kolegija su se uspjeli dogovoriti samo o ovim zakonima. Primjer radi zakon koji regulira tržište električne energije, a koji je našim privrednicima od ključne važnosti, svakodnevne važnosti, budući da će bez njega morati plaćati CBAM, i to ne Bosni i Hercegovini nego Briselu, i dalje nije na dnevnom redu sutrašnje sjednice. Ovo što vidimo sa Domom naroda u zadnjih par godina je nešto što je potpuno nezamislivo u zastupničkom domu, nešto što je potpuno nezamislivo u bilo kojoj drugoj demokratiji, jer vidite, vi stavljate stvari na dnevni red onom brzinom kojom vam dolaze. Što znači da bi... I ne morate zasjedati samo jednom mjesečno. To pogotovo. I rijeđe. Dom naroda zasjeda i rijeđe. Da, možete zasjedati i svaki dan, ukoliko je to neophodno. Tako je. Dom naroda, nažalost, zasjeda i rijeđe. Ja mislim da oni misle da su oni neka vrsta plemstva. Neki od njih, ne svi. Ne bih voljela da uvrijedim kolege iz Doma naroda koji stvarno rade svoj posao i koji se svaku sjednicu uporno trude da rukovodstvu Doma naroda objasne da ako sunce sija, vani je dan. A ako vidite mjesec okružen zvijezdama, vani je noć. To su stvari koje se ljudima moraju objašnjavati. Ima li svrhu predstavnički dom u ovom slučaju, kada Dom naroda već mjeseci? Ja mislim da nema svrhu Dom naroda. Ja mislim da nikada nije imao svrhu. Mislim da je zaštita nacionalnog interesa samo izgovor da bi se blokirali ovi i ovakvi zakoni. Ako mi neko objasni kakve veze struja ili PDV ili u krajnjoj liniji zakoni kolege Magazinovića koji će spriječiti kriminal u javnim nabavkama imaju veze sa odbranom nacionalnog interesa ili zakon o osnovama saobraćaja. Pa dobro, izgleda da brani nacionalne kriminale, a ne nacionalne interese. I mislim da stvarno Bosna i Hercegovina, ako želi ići dalje, treba funkcionalno. Da li će imati podršku? U Domu naroda sa kolegama s kojima sam ja razgovarala imati će podršku. Pod uvjetom da niti SNSD, niti HDZ ne blokiraju svojim nedolaskom. Jer mi u Domu naroda imamo većinu za mnoge dobre zakone. Oni blokiraju ne tako što glasaju protiv tih zakona jer nemaju dovoljno ruku. Oni glasaju najpodlijim i najpodmuklijim sredstvom, a to je nedolazak na sjednice, dakle nedolazak na vlastiti posao. Da je bilo ko drugi bio bi otpušten do sad. Da. Vratimo se mi ovom zakonu i njegovoj suštini. Već se pojavio nekoliko problema o kojima čitamo u primjeni ovog zakona. Igre na sreću su u evropskoj praksi izuzete od PDV-a jer se ne smatraju klasičnom potrošnjom nego finansijskom transakcijom s elementom rizika. I ove djelatnosti se oporezuju posebnim porezima koji se zovu gaming tax na bruto prihod. Razlika između uplata i isplata. Nije baš svugdje ni na bruto prihode. Ako prođe ovaj zakon, to bi bilo suprotno ovoj praksi, dakle evropskoj praksi. Zašto je to tako? Zašto nismo uskladili taj... Vrlo jednostavno, mi imamo zakon iz 2005. a direktiva je donesena 2006. Izgleda da smo samo tada odlučili da ćemo biti ne u skladu sa Evropskom unijom, nego i prije Evropske unije. Drugo, u pravu Evropske unije ima različitih pravnih dokumenata. Dok su uredbe obvezujuće i moraju se realizirati onako kako su napisane, direktive su
ona vrsta pravnih dokumenata gdje Evropska unija želi postići svrhu, ali ne kaže državi na koji način tačno da do te svrhe dođe. I zato imate razlike gdje zemlje poput Belgije, primjerice, oporezuju dio igara na sreću, ili zemlje poput Irske, prije je to bila Velika Britanija, prije Brexita i tako dalje. Neke jako visoko, poput Njemačke, gdje taj porez ukupno, svi porezi državni, dostižu i do 90%, ili Irske i Malte koji su relativno niski, iako Irska, na primjer, oporezuje online igre. E sad, da Bosna i Hercegovina ima išta blizu i najgoreg i najslabijeg poreznog sistema ili bilo kojeg načina efikasnog oporezivanja igara, da Bosna i Hercegovina ima pravila kojih se priređivači moraju držati, a ne ta pravila rastezati u nedogled po sudovima, ne bi bilo potrebe za ovim zakonom. Mi nismo direktive uvažili za masu zakona koji su u Bosni i Hercegovini doneseni i još uvijek su na snazi. A sada se neko poziva na EU direktivu čiji ćemo obveznik biti kada postanemo članica Evropske unije. Ali bilo bi lijepo da uskladimo. Ali to, nažalost, nije uskoro. I ako ćemo se usklađivati sa zakonodavstvom, ja ne vidim zašto kladionice onda imaju problem sa usklađivanjem entitetskih zakona o igrama na sreću i pravosti. Jer vidite, evo od kako je SDA 2018. predložila u federalnom parlamentu izmjene tog zakona, čini mi se da su oni dobili veći otpor od kladioničarskog lobija nego ja. Jak je to. A ja sam jedna. Kada je gradonačelnik... Jeste li osjetili možda na svojoj koži koliko jak? Imate li nekih neugodnih situacija? Vrlo je jak, od neželjenih poruka do neželjenih mailova, do onako blago upakovanih prijetnji, do javnog linča. I nije da ja nisam bila svjesna, ali ako nećemo u ovom poslu raditi stvari koje su u najboljem interesu građana, nego ćemo se bojati lobija, mislim da smo onda propustili stvar kojom se trebamo baviti, odnosno ne trebamo baviti. Vidite, dakle, iste su se stvari desile načelnicima od Posušja do Bihaća. Bihać trenutno je u boljem položaju zato što predmet nije nikada bio na Ustavnom sudu Federacije, a to je instanca koja uvijek nekako odluči da je bilo kakvo ograničenje prava ovih lobija u stvari kršenje Ustava. Čak su se žalili i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pozivajući se na kršenje Evropske deklaracije o ljudskim pravima, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je sasvim zdravorazumski rekao da korporacije ili firme nisu građani, tako da ih ne štiti korpus uredbi koje se odnose na zaštitu prava građana. Da, ljudski prava. Ja mislim da oni žele ono što je u Sjedinjenim državama moguće, a to je da se korporacije i kompanije smatraju građanima i na taj način štite sva svoja prava. Da mi oporezujemo na adekvatan način, za ovim ne bi bilo potrebe. Trenutno, samo u Federaciji, 1,83 miliona, a Federacija od toga vidi 35 miliona. Mi imamo 50 do 60 hiljada kockara, na svih tih 50 do 60 hiljada patoloških kockara, ne ljudi koji svakodnevno igraju, nego ljudi koji su teški ovisnici. Dobijemo 6 do 8. Upravo, od 6. razreda osnovne škole do 80-ih godina. Dakle, da mi imamo pravila, za ovim ne bi bilo potrebe. Ali ne željeti pravila ni na nivou općina, ni na nivou entiteta, ni na nivou države. Pa to je zloupotrebljavanje cijelog sistema. Jasno nam je zašto se to dešava. Voljela vas pitati još mnoga druga pitanja, ali evo da ostanemo još malo na ovim porezima. Prema vašem prijedlogu PDV bi se usmjeravao prema entitetima i posebnim fondovima. Porez je državni, igre na sreću entitetska nadležnost. Zašto ne i dodatni porezi, recimo, kako riješiti tu fiskalnu problematiku i izmjene više zakona? A kasnije ću vas pitati zašto ne dodatni porezi, ne samo onim koji igraju igre na sreću, nego i naravno onim koji... Sa državnog nivoa mi ne možemo oporezovati priređivače. Mi oporezujemo transakcije.
Dakle, PDV nažalost nemamo poresku politiku 99% članica Evropske unije gdje vi imate centralizovanu fiskalnu politiku i onda sa jednog mjesta određujete kako je najbolje za cijelu državu. Mi to nažalost nemamo. A ono što imamo je da smo konačno nakon jako dugog niza godina raspakovali zakon o PDV-u koji je bio nešto poput svete krave. Dakle, oslobodili smo plaćanja tamo gdje smo smatrali da je to potrebno i stvarno je potrebno i potrebno je još. Što kaže jedan moj poznanik nedavno, kakva je to zemlja koja oporezuje apoteku, a ne oporezuje kladionicu. Dakle, oslobađamo gdje možemo. Ja još uvijek nisam zadovoljna. Ja bih voljela da upravo kao u Evropskoj uniji naši građani ne plaćaju PDV na kruh, na mlijeko i ne samo na kruh i mlijeko, nego ni na meso. Jer ja smatram da je i meso i povrće osnovna stvar. Posebno hrana za bebe, oprema za bebe, knjige, lijekovi, higijenske potrepštine, upravo to. I sad mene neko pokušava ubijediti da je bitnije ne oporezovati kladionicu ili kasino ili automat, ali da treba da ostane porez na svemu ovom od čega građani svakodnevno žive. Veoma je bitno oporezovati upravo te izvore veoma teških ovisnosti, ali i osloboditi građane ovih poreza i evo, nadam se da će se i u daljem vremenu i na tome... Mi to s alkoholom i cigaretama već radimo dvostruko, ne samo s PDV-om, nego i sa akcizama. Pošto igre na sreću nemaju količinu, ne mogu ni biti akcizna roba i nije ta vrsta robe. Ali evo, mi cigarete i alkohol oporezujemo. Ali od tih akciza slabo vidimo neku korist. I oporezujemo i PDV-om. A onda kasnije alkohol i kod ugostitelja biva oporezovan kroz različite takse, trebaju vam dozvole, treba vam sve ostalo. Znači, više puta se na to plaća i treba da se plaća različite vrste poreza. Da, evo, sutra imamo tu sjednicu Doma naroda na kojoj su se našli konačno popularno nazvani evropski zakoni. Ostvar to su prijedlozi zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Vi ste vjerovatno razgovarali sa svojim kolegama u Domu naroda. Da li ima naznaka da će ovi zakoni sutra proći? Dom naroda je težak za predvidjet. I ako bude inklinacija da prođu, ja se nadam da oni neće proći niti u hitnoj, niti u skraćenoj proceduri, jer pate od istih onih problema na koji nam je delegacija ukazala do sada. Da, i različiti su tekstovi usvojenog u predsjedničkog Tako je, dakle, dva su glavna problema. Jedan je korpus transparentnosti, dakle prikazivanje imovine, a drugi je preporuka Venecijanske komisije i poslije toga i Evropske unije i delegacije i ono što piše u 14 prioriteta, a to je da ne smijemo imati etničke balanse, odnosno etnički određene sastave u onim tijelima koja treba da budu potpuno profesionalna. Ako VSTV ne treba da bude profesionalan, ja ne znam šta treba biti. I tu ne smijemo imati ljude koji su birani po etničkom ključu, nego ljude koji su birani po svojim kompetencijama i po onome što su do sad pokazali. Da, kad smo već kod tog etničkog ključa i izbora, evo recimo glavnog pregovarača na koji jako dugo čekamo, ako SNSD insistira da to bude samo njihov kadar, a Evropska unija nam je to dala kao jedan od osnovnih zadataka, kako će se uopće riješiti taj problem? A zamislite kaprice da svaka od 10-15 stranaka u parlamentu sad odluči da će insistirati da mora biti samo njihov kadar nešto. To je baš kapriciozno. To jeste bio, recimo, džentlmenski dogovor, odnosno pokušaj nekog kompromisa da u momentu gdje je predsjedateljica Vijeća ministara Hrvatica, ministar vanjskih poslova Bošnjak, da to bude neka osoba koja će dolaziti iz srpskog korpusa. Ali to hoće li biti Srbi ne znači da će biti SNSD-ovac. Osim ako SNSD nekim čudom ne razmišlja da su istinski Srbi samo Srbi u SNSD-u. Ja ne mislim tako. Mi možemo svi ostali znate da su izabrati nekoga iz... Upravo tako. Ja ne volim tu politiku, a to je u zadnje vrijeme izgleda praksa u zadnjih 10 godina. Znate, napadnete funkcionera SDA, odmah ugroženi svi Bošnjaci. Ili funkcionera HDZ, odmah ugroženi svi Hrvati. Ili iz SNSD, odmah ugroženi svi Srbi. Ja ne mislim da je Republika Srpska Milorad Dodik, ne mislim da su svi Srbi SNSD, jako mi je drago što nisu.
Da, ono što je važno da se desi također ne na kraju godine kao što je to navika već decenijama u parlamentima u Bosni i Hercegovini, rasprava o budžetu i usvajanje budžeta 2026. To je neophodno kako bi novac iz plana rasta bio operativan. Da li ima tog prijedloga negdje u pripremi? Ja sam postavila upravo to pitanje na prošloj sjednici ministru Amidžiću. Postavila sam pitanje na koje znam odgovor, ali radi informisanja javnosti željela sam da da odgovor. Naravno, nije ga dao, nije se udostojio ni pojaviti. Iz tog razloga... Ni pisano? Ne. Iz tog razloga Povjerenstvo za financije i proračun, čija sam ja predsjednica Zastupničkog doma, nije usvojilo izvještaj Ministarstva financija za proteklu godinu. Mi smatramo da je ministar financija jako loše radio svoj posao i sa proračunom za prošlu godinu, a proračun za ovu godinu već kasni. Zakonska je obaveza Srđana Amidžića da do 3. oktobra podnese po zakonu o finansiranju institucija nacrt proračuna Vijeću ministara. Ne snose se sankcije, nikada se ne podnese. Ne, nažalost, način na koji su ti zakoni pravljeni, kada su pravljeni, pa i zakon o Vijeću ministara, što je razlog što Borjana Krišto ne imenuje nikoga na mjesto ministra sigurnosti. Jer nema sankcije. Nikakve sankcije nema. Kolege su predlagale te sankcije. Financijske bi bilo možda najbolje. Mislim da su političke najefikasnije. Jer znate, na financijskim sankcijama političari se uvijek iz većih stranaka mogu skupiti pa svako pomalo pa ublažiti taj rizik. Mislim da se trebaju biti političke sankcije, zabrane kandidovanja, neke sankcije obnašanja funkcije. I to bi bile sankcije, jer kao što vidimo neki od tih ljudi 30 ili 40 godina sjede tu. Duže nego što ja živim. Ili duže nego što mogu da shvatim šta je politika. I mislim da bi ih jako zaboljelo kad bi imali tu vrstu sankcija. Mislim da bi to bilo konačno ozbiljenje. Milorada Dodiga. Imamo još aktualnih problema. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine 3 dana su u blokadi teretnih graničnih prijelaza zajedno sa svojim kolegama iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Imali rješenja za ovu grupaciju? Ono što oni traže može biti riješeno samo gestom dobre volje Evropske unije, odnosno zemalja Schengena. Ali možemo li više očekivati? U istom smo problemu i mi, i Srbija, i Crna Gora. Dakle, sve zemlje regije imaju isti problem, isto ograničenje, dakle 90 dana u 180 dana boravka. Mi trenutno ovisimo od njihove dobre volje. Ministar Forto radi najbolje što može kako bi ovaj problem riješio. Uputio je niz inicijativa, organizovao niz sastanaka. Ali uputili su oni ka nama. Već godinama su nas upozoravali da će se desiti ovaj problem. I nismo vidjeli da je politika uspjela riješiti. Schengen je, nažalost, a posebno od migrantske krize na ovamo, sistem koji postaje sve strožiji i strožiji. Vi sad imate skeniranje na granicama Schengena koje nikada ranije niste imali. Dakle, migrantska kriza je omogućila onim vladama u Evropskoj uniji koji su desno da ta šengenska pravila pretvore u nešto potpuno drugo. Ja razumijem da oni imaju problem sa migracijama, to je potpuno razumljivo, ali ovi ljudi nisu migranti. I ako kažemo da smo u CEFTA-i i da imamo slobodnu trgovinu, a ograniči nam se osnovno sredstvo obavljanja te trgovine. Ili vozače? Pa uključivalo bi, ali pretpostavljam da nema dovoljno naših pilota da bi se to primijetilo. Ali nema dovoljno generalno pilota, pa im je svaki dragocjen u Evropskoj. Ovo je isto kao da vam neko kaže možete slobodno trgovat, samo ne približavajte se trgovini. Čekajte, kako ću slobodno trgovati, a da se ne približavam mjestu trgovine? Znači, opet moramo očekivati samo dobru volju iz Evropske. To je jedini način, to su njihova pravila. Ali ja također nisam zato da mi svaki put kad nam je nešto rečeno ili svaki put kad nam je nešto nametnuto uzmemo to bez ikakvog obzira prema našim građanima i njihovim interesima. Naš interes i naših privrednika, jer danas su se privrednici oglasili, Udruženje poslodavaca, zbog milionskih gubitaka, pogotovo izvoz, jer mi sebi ne možemo priuštiti milionske gubitke trenutno kada su ova previranja, ali ne mogu da ne razumijem i ljude koji su onemogućeni da rade.
regiji kojima je egzistencija ugrožena. Ali oni će morati da razumiju posebno naše susjedne zemlje, posebno naš zapadni susjed koji izvozi jako puno u Bosnu i Hercegovinu, da ako se nastave ove blokade i njihovi privrednici će osjetiti posljedice. Da. Moramo malo i o izborima. Kad prije? Izborna je godina, pa evo već nekih 20 minuta razgovaram. Mnogo je zaista tema ovih dana, ali tako je uvijek kada nam dođete. Sve češće se priča, govori, vodi kampanja u našem javnom prostoru. Može li Bećirović ponoviti izborni rezultat iz 2022. godine ako se uzmu u obzir već ove do sada objavljene kandidature? Ja ne sumnjam ni najmanje u njegovu pobjedu. Okupiti toliki broj ljudi, toliki broj političkih partija, gdje je potpuno nemoguće postići da ste svima simpatični, da se svi slažu sa svakom vašom odlukom. Ali okupiti ih oko rezultata vašeg rada, jer prošli put mi smo samo imali čovjeka za kojeg smo bili uvjereni da će uraditi dobro posao. Mi ovaj put imamo i 4 godine rezultata, 4 godine jako važnih ključnih sastanaka, 4 godine otvaranja vrata koja su Bosni i Hercegovini na tim destinacijama dugo vremena bila zatvorena. I sada vidimo čovjeka koji ne polarizira javnost, koji nije osoba konflikta, nego osoba kompromisa, koji zna šta želi i zna na kojim adresama to što želi može realizovati za Bosnu i Hercegovinu. Nemam uopće sumnji da će Denis Bećirović biti pobjednik za člana predsjednika. Pitala bih vas sad o SDA kandidatu, ali još uvijek nije objavljeno ko će to biti. Čula sam izjavu gospodina Izetbegovića, ako se ne varam, upravo u vašem studiju, koja ide, citiram, SDA ima mnogo dobrih kandidata, počevši od mene. Možda i parafraziram. Pa šta mislite? Nećete nikad čuti od Denisa Bećirovića da kaže ima mnogo dobrih kandidata, ali ja sam najbolji. Imaju i mnogo dama dobrih. Ja se nadam da će u svakom slučaju kandidature možda razmisliti da konačno taj mali muški klub malo razbiju, možda da više žena imaju u prvom planu, ali ne mislim da imaju ikakve šanse. A sa Bakirom Izetbegovićem posebno ne mislim, u stvari sigurna sam da nemaju nikakve šanse. Mislite nema šanse da SDA kandidat ugrozi Bećirovića u predsjedničkoj? Može se desiti čudo i da neko za koga ja ne znam ili o kome svi mi nismo imali priliku razmišljati, a se pojavi kao neokaljan kandidat SDA, ali mislim da nemaju šanse, posebno nakon blefa i rekla bi jednog jako ružnog poteza gospodina Izetbegovića kad je komentirao kandidaturu gospodina Efendića na način nek se vrati u stranku pa ćemo onda razmisliti. I mislim da je kandidatura gospodina Efendića imala veze i s tim. Pogotovo nakon kandidature Semira Efendića SDA nema nikakve šanse. Pitala bih vas o koaliciji Trojka u kojoj je i po nekim razmimoilaženjima u glasanju vidimo da ne cvjetaju baš uvijek ruže, ali iz potvrde ove kandidature i podrške koju je dobio Denis Bećirović jasno je da idete na izbore zajedno, a često se govori o povratku jedne stare koalicije SDA, SNSD, HDZ. Šta vi mislite o tome? Šta kažete na tu koaliciju? To su vam kao oni brakovi, znate, muž i žena koji se nekoliko puta razvode, ali svaki put se vrate i na kraju provedu čitav život zajedno. Jer ni s kim drugim bolje ne funkcionišu kao jedno s drugim. Pa tako vam je to trojstvo SNSD-a ne sveto. SNSD-a, HDZ-a i SDA mene podsjeća na tu vrstu brakova. Znate, svako malo se malo posvađaju, ali u principu 30 godina savršeno funkcionišu jedni s drugima. I ne sumnjam da bi bili jako sretni kada bi izborni rezultati omogućili ponovno tu koaliciju. Ali mi smo tu da građanima pokažemo da unatoč problema kojih je bilo, unatoč grešaka kojih je bilo, ali mi ih za razliku od SDA, SNSD-a i HDZ-a priznamo, jer nemoguće je biti savršen, nemoguće je biti bezgrešan, nemoguće je isto i razmišljati o svemu. Ali nama prognoziraju raspad, pad i kataklizmu godinama.
Evo, od koalicije u kantonu Sarajevo do koalicije krajnje na državnom nivou i to se nije dogodilo. Mi možemo da se razlikujemo, ali ono u čemu smo svi ujedinjeni, u čemu smo svi isti je zaštita Bosne i Hercegovine i zaštita građana Bosne i Hercegovine i davanje građanima boljeg života. Mislim da smo to pokazali i u kantonu Sarajevo. Mislim da smo to pokazali i na federalnom nivou, gdje sada od penzija do dodataka porodiljama, do besplatnih udžbenika i ljudi u drugim kantonima počinju da to vide. O raspadu i teškim vremenima se govori i o vašoj bivšoj stranci. Jeste li malo pobjegli od toga preuzeći u našu stranku ili je zaista bilo ideološko razilaženje? Mislim da svaki put kad neko ode, onda ide ponovno ta priča o raspadu i nakon što sam ja otišla opet je bilo to potencirano, tako da mislim da nema toliko veze sa mojim odlaskom koliko ima veze sa grupacijom ljudi kojima ni zbog svoje orijentacije, odnosno zbog glasačkog tijela nimalo ne odgovara. Bio to odlazak, ne znam da prate dolaske. Nisam baš primijetila da iko vodi računa o dolascima. Pa interesantno, nisu uvijek odlasci. Jednako kao i za NIP. I upravo to je ono što sam rekla za trojku. Dakle, propadamo, rastavljamo se, katastrofalne se stvari dešavaju već godinama. A to je nikako da se desi. Da tako to formulišem, jaka imena odlaze, a neka malo anonimnija dolaze. Ne znam šta da vam kažem, jaka imena odlaze iz stranke i demokratske akcije. Sa sobom jednu vrlo važnu funkciju. Jesam, ali jaka imena odlaze iz SDA od Harisa Seleđića do danas. Do Semira Efendića, mislim da je on zadnji. I o tome se priča. Ali eto ih žive nekako, preživljavaju i vladaju 6 kantona u federaciji. I s vremena na vrijeme i u državi i na entitetskom nivou. Ne mislim nužno, niti je to bila moja namjera, da nečiji odlazak treba da znači katastrofu partije. Čak ni odlazak više ljudi, jer partije su napravljene da budu otporne na te stvari. Ja sam sigurna da će se NIP pregrupisati i iz onoga što čujem od kolega posvetiti se malo funkcionisanju unutrašnje strukture i naći kadrove koji su adekvatni. Ne mislim da će se raspasti, iako znam da bi mnogi to željeli. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Mija Karamehić-Abazović, zastupnica u Predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bila je naša gošća.